Sabona mngani, gama lami ngingimake Wathando. Namhla sofunza kuGenesis 3. Kuthi mbombamba lithini liBhayibheli asifuni kuva ngalomunye umuntu sifuna ukufundzela. So last time sakhuluma ngekuthi Adam na Eva uNkulunkulu wabadala wababeka engadini lenhle and then wathi bangadle noma ngabe yini lekhona engadini except for sinye sithelo. Asasive ukuthi balalela yini. I hope balalela. KuGenesis 3 verse 1. Lesi Bible inyoka yayinebucili kwendlula tonke tilwane tesiganga labetendile uNkulunkulu. Ingabe towendani lenyoka? Yathi kumfati. Yakhumbula ukuthi igama lemfati ngubani? Yakhumbula? Eva or Eve ngesingisi. Ngesiswati nguEva. Yathi kumfati kodwa ngempela uNkulunkulu ushido yini ukuthi ningadli noma ngusinye nje sithelo setihlahla letisensimini. Yabona ukuthi lokho kuyi trick question. Eva umfati waphendvula lenyoka wathi singadidla tithelo tetihlahla letisensimini ngaphandle kwesithelo sesihlahla lesisekhathi nensimu. uNkulunkulu uthi ningasidli isithelo sesihlahla lesisekhathi nensimu, ningasithinsi nekusithinsa kuze ningafi. Ngani? Eva wayiphendvula inyoka wathi 1 singadla tonke tithelo letikhona except for sinye. Kwesibili wathi uNkulunkulu uthi singasidli lesithelo lesisekhathi nensimu. And then 3 uNkulunkulu uthi sadla lesithelo lesisekhathi nensimu sitokufa nekufa, singasithinsi nekusithinsa. So Eva uyade ukuthi kufanele ukuthi bangasidli lesithelo. That's good, right? Asasibuke ukuthi bese kontekani. Inyoka yathi ningeke nife. So obviously nyalo inyoka iconvince Eva ukuthi uNkulunkulu akakakhulumi iqiniso. Inyoka yathi kumfati ningeke nife, kepha uNkulunkulu uyade ukuthi nadla lesihlahla nitawube seniyahlakanipha. Bible lithi ke ku verse 6 Eva wakha kulesi sihlahla wadla wathi sadlile wanika Adam. Maybe Adam wathi no thide uNkulunkulu singadla. Sesibuke kuthiwa wathini Adam? Wanika nendvodza yakhe nayo yadla. Bobabili badla lesithelo uNkulunkulu lebekathi bangasidli. Verse 7 emehlo abo avuleka batibona ukuthi bangcuno. Babese batfunga emacembe emkhiwa batendela kokuvunula. So ngalesikhathi badla lesihlahla emehlo abo avuleka. So babona ukuthi bamapunapunas abakagcoki. Babona ukuthi abakagcoki. Babese batfunga timphahla basebenzisa amacembe. So ke mngani esuva bo Adam na Eva abalalelanga uNkulunkulu. Okay ke mngani mina I wonder ukuthi batothini kuNkulunkulu. Ku verse 8 lithi Bible bo Adam na Eva beva uNkulunkulu eda. Babese bayabhaca. They hid. Kepha uNkulunkulu wabita Adam wathi ukuphi? Where are you? Ku verse 10 Adam waphendvula wathi ngivela ivi lakho ensimini ngabese ngiyesaba ngobe ngihamba ngcuno ngabhaca. uNkulunkulu ke wabe subuta Adam wathi ngubani losakutshelile ukuthi uhamba ngcuno? Sewusidlile yini lesithelo salesihlahla lengakuyala ngaso ukuthi ungabosidla? Obviously uNkulunkulu bekade ukuthi bazidlile lesithelo. Kepha anyway wababuta Adam ukuthi ngiba nomtshelile ukuthi ubeka ngcono. Adam waphendvula wathi ngulomfati lo wanginika yena ukuthi ahlale nami. So yabona ukuthi ublame lo mfati and phinza ublame uNkulunkulu. Nguye lona lo nginike lesithelo ngase ngiyasidla. Yebo kona kuliciniso ukuthi lo mfati wabuya kuNkulunkulu. Phinza kuliciniso ukuthi nguEva lo nike Adam. But Adam utidlele, right? So mngani wami lokho kuyasifundisa ukuthi nangabe sonile asingablame labanye. Kude umuntu lokubamba tandla takho akugangise. Na ugangile ugange because bofuna ukuganga. And then uNkulunkulu wabe subuka Eva wathi Eva yini lokulose ukwendile? What did you do? Asesibuke ukuthi wathini Eva. And then ku verse 13 umfati wathi khumbula phela ukuthi umfati nguEva igama lakhe. Umfati wathi
ngikhohliswe inyoka. I was deceived by the snake. Ngase ngiyadla. So naye ublame inyoka. Mngani lesson yethu namuhla iphela lapho. Bo Adam na Eva uNkulunkulu bekathi bangasidlile lesithelo. Bathi basidla. And then bathi sebazidlile lesithelo. Esikhundleni sekuthi bacolise, ba blame labanye bandfu. Nangabe wonile kucolisa, ungablame labanye, ungablame isituation. Colisa. Ngiloko lesikufundzako namuhla. Phindze lenye ilesson lemcoka lesiyifundzako ukuthi kufanele ukuthi sithembe uNkulunkulu because uNkulunkulu wathi batofa nekufa. Nyalo sebazidlile lesithelo, sebane kuhlakanipha, but kuhlakanipha kude nekwesaba sebayabhaca. Yabona ukuthi kube nje bathembe uNkulunkulu impilo betoba ngcono. Anyway, lesson yethu iphela lapho, but next time stokhuluma ngekuthi i-consequence yalama actions abo utoba yini. Ndakubona next time mngani wami. Bye bye.